Andu akirenyaga we geithio cio ngimwira mukira ngeithi cia Murang'a ni mwendete Rigiji uyu wi haha ni njamba itu riu ni muiguite ati ni kurabangwo uria kuingatwo inyue ni mwitikirite athi aingatwo ni mundu murenda kwira mbunge itu atia mariganirwo ni kuingata u nie ndikwenda njarie maundu maingi no ndimwire Murang'a yothe ina rigi na njoe kanya gaka njaririe mutongoria witu wa bururi ndimwire Your Excellency the President of the Republic of Kenya, the people of the mountain voted for you and Rigiji as your deputy president. Please, Your Excellency, we know you have the ability to stop the upcoming impeachment. We know that if you talk to members of parliament, wataachana na hayo maneno. Mheshimiwa Rais, na kuomba tafadhali uombe ufanye public participation. Uite maaskofu wale ambao walikuwa wanakuombea wewe na Rigiji. Uulize maaskofu wetu wa makanisa yetu yote kama wanataka Rigiji afukuzwe. Vile watakwambia Your Excellency usikilize. Pili, Your Excellency, ukioa bibi wa mwanzo, hata ukipata bibi wa pili, tafadhali usifukuze yule wa kwanza. Tafadhali, Your Excellency, tunakuomba sana, bibi yako wa kwanza ni Mheshimiwa Rigathi. Tafadhali, tukipata shida kwa nyumba tunatatua kama bibi na bwana, na wala sio kufukuza bibi wa kwanza. Kana ti huo mwage agathena na mutumia ne koigata igataga ire mutikaraga the mukarereria koguo turere kuhoya munene witu agikohe kaundu maikare the na Rigiji marererie toina karebo kanini kamwenda tarebo atia muno tukainia terere nitwaguthaitha muno William Ruto ndugatuhagurire Rigathi witu mukamũkũrũngũire William Ruto acokagirirwo na maithori toina wengi nitwaguthaitha muno William Ruto ndugatuhagurire Rigathi witu mukamũkũrũngũire William Ruto acokagirirwo na maitho acio marakũhenia ũingate Rigathi no magacoka gũgũthekere mukamũkũrũngũire William Ruto acokagirirwo na maitho mũrathimwo mũndũ wa Kĩrĩnyaga na mũhoyagĩra Rigiji. Asanteni.